सोमनीले खतापन सोमनाथन सुन्नी 21 से 50 तक गिनती सीखते हैं। सोमनीले खत 21, सोमनीले नी 22, सोमनीले थुम 23, सोमनीले ली 24, सोमनीले ङा 25, सोमनीले गुप 26, सोमनीले सगी 27, सोमनीले ज्ञात 28, सोमनीले क्वा 29, सोमथुम 30, सोमथुमने खत 31, सोमथुमने नी 32, सोमथुमने थुम 33, सोमथुमने ली 34, सोमथुमने ङा 35, सोमथुमने गुप 36, सोमथुमने सगी 37, सोमथुमने ज्ञात 38, सोमथुमने क्वा 39, सोमनी 40, सोमनीले खत 41, सोमनीले नी 42, सोमनीले थुम 43, सोमनीले ली 44, सोमनीले ङा 45, सोमनीले गुप 46, सोमनीले सगी 47, सोमनीले ज्ञात 48, सोमनीले क्वा 49, सोमङा 50।